Bahlanka ba feta 300 ba ditimamollo ha mo le dilori tse 60 ba nkile matsatsi ho tima mollo o ruthuthileng Palamente ya naha. Raporoto ba ditshebeletso tsa mollo le pholoso e fumane ha bothata bo kenyeletsa hore na e ka ba metjhine e hlokomedisang ka mollo e ne e sebetsa na le hore motjhine o thusang ho bulela metsi a qhoma mollo o ne o qetele ho hlokomelwa ka 2017. The report is a useful insight into what the firefighters saw on the ground, but of course it does not substitute or replace a full professional forensic investigation into the causes of the fire and whether any systems failures exacerbated the spread of the fire. In the interest of full transparency, and after having sent this to the Speaker of Parliament, we are now releasing this publicly without any further comment in the hopes that it may be useful and helpful in determining how this tragedy happened and what contributed to it. Palamente e re bahlanka ba etsang difuputso ba fuwe nako ya etsa mosebetsi wa bona. It is a standard procedure that firefighters will give a report of the work that they have done. The report does not purport to provide answers or is not an investigative report on what transpired here on Monday or the circumstances around the fire. It is important in that it will form part of the ongoing investigation by the law enforcement agencies. Ho sa le jwalo diphuputso tsa sethatho tsa lefapha la ditshebeletso tsa setjhaba le fumana ha tshenyo e le e matla moahong o tjheleng. Lefapha le re le tla fumana sehlopha se ikgetha sa di-engineer ho etsa diphuputso tse ding. Ka ho le leng basebeletsi ba Palamente ba re ho tjha o mong wa meaho ho ba baketse kgatello ya maikutlo mme Union ya National Education Health and Allied Workers NEHAWU e re ditho tsa yona di hloka tshehetso ya ho thojwa maikutlo. NEHAWU e re e se e qadile ka ditherisano le lekala la ho thoba maikutlo ho bao ba hlokang thuso empa sa bohlokwahadi ke hore ba fumane netefaletso hore ketsahalo ena e ka se hlole e etsahala hape. What has happened here should not have happened. And it should not happen again. And they are making a plea that action must be taken against those who were found to be negligent. Kubula ore ditho tsa union di ngongoreile haholo ka mesebetsi wa tsona mme dikantoro tsa bona di sentswe ke mollo empa o fana ka netefaletso hore ba se tshohe hore ba tla fellwa ke mesebetsi.